Mwaramutse tutagi 13 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026. Mvuga iki ndeka iki ko buri munsi ku mirongo y'imbere ku rugamba amakuru abari kugaragaza impinduka zidasanzwe, bamwe bafite imbaraga abandi bazibuze, bamwe bakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gukora igitero abandi bazazamye. Niko bigenda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo. Niho tuzindukiye ku mugoroba tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026 ku isaha y'isa 9 byabwaga ko 23 iri muri Kipupu, ariko agenzura mu buryo bwuzuye. FARDC bayirukanganye kibuno mu maguru ndetse yerekeza mu byerekezo bwa Nakalemi ndetse n'agace kagabandana ko yerekeza muri Maniema. Ariko amakuru atunguranye nuna tuvugana muri kino gitondo cya karekare kuva ku masaha y'umugoroba nyine mu shiri joro ry'eteke 14 amakuru yongeye guhinduka. Wazalendo bigaruriye Kipupu. Ayo mafoto mubona yafatiwe muri Kipupu, akomeje gusikira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Wazalendo bageze Kipupu bavanyemo FARDC. Byagenze gute? Wimbaze mbikubwire. FARDC, Wazalendo, FDNB bakoze deploying, boherejwe mu bice bya Baraka, uburinzi bw'ikirere rutura budasanzwe, ndetse ngo iyi ngiyi niyo wakita ngo red line, ndetse no kongera guhaguruka kwa Ibo first ibisamagwe ndetse n'ibihunyira bya Congo bigomba guhaguruka n'imbaraga nyinshi, maze bakarwana bashyizeho umutima, bagangana na M23 kugeza bayirukanganye. Point Zéro, imwe, Mikenge n'ibindi bice byose bitandukanye bagiye kubyisubiza. Paluku ni guverineri wa Kivu Amajyepfo rwa Kinshasa yemeje mu magambo avuga yuko nta gace na kamwe karaza gusigara mu kwa M23. Bahize kera rw'ubusa, uyu munsi rugiye kubarangirana urugamba. Muri make bagezeho inzira irangirira. Iyi deployment cyangwa se koherezwa kwa abasirikare ba FARDC nibwo bwa mbere nk'ingiyi byagaragara kuri tayari, ndetse n'ibikoresho nk'ibi ngibi ubundi byabagahe mu tubati cyangwa barabishyize mu ngarani, sinzi aho byari byaragiye. Ariko turebe kamwe ku kandi bivumbutse bite, bije bite, kuri iki Kinshasa ifashe icyemezo cyo kuzana ibikoresho nk'ibi ngibi muri Point Zéro n'abasirikare bangana gutya, bikanze iki? Tabigarukaho. Sibyo byenyine tugarukaho. Uyu yitwa Nyarugabo Moise, ni Maître Moise Nyarugabo, yageze kuri Point Zéro arahifotoreza. Atariko sha muravuga ngo ntabwo twafashe Point Zéro, none hanihe iki cyapa ni cyahe? Ibyo ni ibinyoma mukomeje kwirakwizwa kuri rezo sosiyo mvuga ngo ntabwo turi Point Zéro, ahubwo umwanzi ntabwo azahagaruka ukundi. Yagiye ari kumwe na Rugabo Fida ndetse n'abandi basirikari bo mu madubu na M23 bagaragara neza kuri Point Zéro, kare bayigenzura ubu bizuzuye. Reba hirya 3 antennes ku ifoto y'ibumoso ku gice cyo hepfo, urabibona hakurya yongiyo, bigaragaza neza ko Point Zéro iri libere ngo na M23. Turabigarukaho. Uburusiya mu ibanga rikomeye bwahaye Burundi ibikoresho bya gisirikari byakifashwe cyane mu komeza gutanga renfort ku ngabo z'igihugu za Repubulika Iharanira Congo. Nyuma ko Lavrov asuye igihugu cy'u Burundi ndetse akanemeza ko bashyigikiye Uburundi bukomeje gushyigikira Congo guhangana na M23, iyo Uburusiya buvuga yuko ifashwa na Ukraine muri urwo rugamba. Muri make bisa nkaho Uburusiya buvuga ko Ukraine iri gufasha M23 ngo barwanye Congo n'u Burundi ngo basanzwe gukorana na Russia. Ubwizo rero ngo ni igihe kigeze kugira ngo batange renfort, batanga umusada ku Burundi, ndetse ngo Uburundi nabwo bufashe Congo muri no rugamba. Amaherezo byange bikunde bazarutsinda, kandi urugamba ruzarangira M23 itsinzwe, Congo itsinze ifatanije n'abarundi n'ababari inyuma. Ibyo nabyo tutabigarukaho kamwe ku kandi. Hanyuma hari raporo ndaza kugusomera ibizayo. Kone Nanga na Kabila Kabange gahunda zabo zashyizwe hanze n'impuguke za Loni zagaragaje ibyo bashaka. Burya ngo bano bagabo bapanze umugambi ndetse ngo atangiye kubigeraho kamwe ku kandi. Iyi raporo ntabwo yari igicupurira. M23 binyuze muri Mbonima yagaragaje neza ko harimo ikibazo muri izi raporo, habari no kubogama gukomeye cyane kwizi mpuguke. Ariko se zavuze ibiki? Zatangaje ibihe gati ya Nanga na Kabila biteguye gukora muri Congo? Urabimenya. Jewe ndi umungu wa Kamanzi w'Urwanda. Muri kaze mutugende ku mutozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze unyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba nyirizina rutangirire cyangwa se urimo kubera byanyabyo, buri wese kugaragaza imbaraga afite, undi nawe akagaragaza ubushobozi bwe, uhomba agahomba, uwunguka kunguka. None nkubeshye, buri wese ku rugamba nyine bagerageza kuvana amaye ndetse no gukora ibikorwa bye ku buryo insinzi iba kuri umwe undi atsinzwe. Niko bigenda. Agace ka Kipupu ni kamwe mu duce tumaze iminsi tuvugaho imirwano ikomeye nyuma gufatwa k'agace ka Point Zéro, urugamba wasa nka rwahindutse bakiza mu gice cyegereye Kipupu cyangwa se igice cyegereye Itomwe Mwenga, ugana Maniema ndetse na Tanganyika. Ni agace wavuga ko ari ihuriro ry'ibice bitatu yose by'intara eshatu, Tanganyika, Maniema na Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kagizwemo n'abarundi benshi, aba FARDC ndetse na Wazalendo, kugira ngo bakumire M23 yazalenga umutari kerekeze epfo. Tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi havuzwe uburyo operation ya M23 yagenze bakoresheje special force yabo, abanyadushoka ndetse afite n'imbunda zose silencer, bakarasa kuri FARDC yari iri muri kano gace ka Kipupu, bikaragira FARDC igiye inyuma yo na Wazalendo. Nivyo bigiye inyuma, ibyo byo nabo ubwabo ntibabihakana. Ariko ku itariki 12 nanone ku masaha y'ikigoroba bongeye gukora mu mvuto, baravuga bati olinga ate umujyango cyangwa se muzemere nishobora kwemera ko M23 ikomeza gutuza muri ako karere. Nk'uko kuri les réseaux sociaux amakuru akomeje gukwirakwirwa cyangwa se guhererekanywa avuga ko Wazalendo ku isaha y'isa 10 n'igice za kumugoroba yakoze igitero kiremereye cyane igahita igaruka muri Kipupu. Rwaba rugamba rutoroshye kuko M23 nimaze gushyiramo abasirikari n'ibikoresho, gusa amakuru yemeza ko iyi Wazalendo yazanye na FARDC barashishije imbunda za gisirikari nyinshi muri Kipupu, ariko hanakoreshwa uburyo bwa cycling kuzenguruka agace ka Kipupu bakoresheje abazalendo benshi, mu gihe ibindi bikompora by'ibisasu byinshi byaraswaga n'abarwanyi FARDC. Amakuru amwe ariko ataremezwa neza akemeza ko muri iki gitero hanakoreshejwemo drone za KT6 ari nazo zabanje kurasa ku indoro za M23 mu gice cya Kipupu, maze bagakwira imishwaro bagashwiragira agace bikaringira nanone bagarutse abazalendo. M23 yagiye yirukanka kibuno mu hamaguru ibuze ukihagarara imbere y'abazalendo ndetse na FARDC. Byumve gutya, agace ka Kipupu nizo M23 yakambuye FARDC, ariko nayo yongeye gukamburwa ngo igenda yirukanka buryo no kureba inyuma ngo itari koroha. FARDC izi mbaraga bamwe bavuga yuko atari zisanzwe muri kara karere, ahubwo bikikumwe kumenyekana ko Kipupu ifashwe na M23. Soherezwa irindi tsinda rya Force de Tigre ndetse n'aba Tripanware batari bakeya berekeza muri kara karere kujya bajya gutanga renfort. Aba no bavuye mu abasikari banyabo batanga renfort kuri Wazalendo ndetse na FARDC, binjira mu myanya ya M23 bayirasa, birangiye M23 ikijwe n'amaguru da dawuya tufe none twaza pesho tigitake pikipake bari karere barazamuka. Ubwo nyine Kipupu isomoko yabanyira niko bavuga FARDC ndetse na Wazalendo. Nta twamenya icyo M23 iri gupanga, ariko ubwo nayo yashobora iri gupanga kugarukana imbaraga ngo isize kara gace kugira ngo ibe idasuzuguwe cyangwa se yabona bikomeye cyane kuko isubiza ikigendera igakiza amagara. Byose birashoboka. Bivuze ngo amasaha ari imbere atubwira byinshi. Gusa kuri iki cyumweru tariki 12 Nyakanga ingabo za Congo FARDC na Wazalendo nibo bagaragaye muri Kipupu mu nkengero zaho mu gace ka Mwenga, nyuma kwimura ingabo za M23 batazi Rwanda bakazivana muri ako karere nk'uko bigarukaho. Tukivuga kuri Kivu y'Amajyepfo, iyi ni deployment ya FARDC ndetse na FDNB Wazalendo mu gice kigana Point Zéro. Mazimisi ari kwisuganya abasirikare bari kwisuganyizwa muri Murema baturuka mu bice bitandukanye. Gusa kuri ubu ngubu ngo hazanwe noneho imbaraga zihariye cyane za gisirikari za FARDC ndetse na FDNB n'abazalendo bazamuwe bakajyanwa muri Baraka, ariko hakazanwa n'ibikoresho bya gisirikari. Ibuka ku kibuga cy'indege cyo muri Baraka kigoho cyane cyane za kajugujugu tariki 12 ku isaha y'isa 9 bivuga ko haguye kajugujugu ikomeye cyane gisirikari ya leta ya Congo, ariko irimo n'uruhu rwera bivuga ko arabaca ncuru ipaki ibikoresho namwe basirikari b'ingenzi cyane ba FARDC babandi bita ngo ni Nk'uko abasirikari badasanzwe. Mu gihe bari kugera ngaho hari irindi tsinda rya FARDC n'abazalendo ryaturukaga Kalemi ryazanywe n'ubwato ryerekeza neza Baraka. Amakuru akanemeza neza ko hari ubwato bwatutse Rumunje mu gihugu cy'u Burundi buzanye abandi basirikari bo kurana rw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akanemeza ko aba baje kuri mission
yo kubera imbaraga bene wabo bamaze gutakariza benshi uburongo imbere ku rugamba mu gice cya Kivu Amajyepfo. Aba bose bahuriye muri Baraka umujyi w'ingenzi cyane muri Kivu Amajyepfo muri iyi minsi, wavuga ngo uhanzwe amaso na M23. Biravuga ko ibikoresho byazanywe muri Baraka harimo ibikoresho birinda ikirere birwanya drone. Hamaze iminsi hasabwa ko FARDC yazana ibikoresho birwanya drone muri cya cyerekezo, kuko drone Z23 zimaze kubera ikibazo gikomeye. Abarwanyi ba FARDC ndetse zishe benshi ma FARDC drone za bavuga karibi ACTUALITE.CD kabina TV gatatu muzagiye ziga ibitero bitandukanye ku birindiro za FARDC, ariko nta burinzi bw'ikirere bafite. Ari nayo mpamvu basabye FARDC cyangwa se basabye Etat Major kuzana ubwo burinzi bw'ikirere muri ako karere kugira ngo bwifashishwe cyane cyane mu guhangana na M23. Burero bavuga ko hazanywe ubuzwi nka destroyer butatu. Ubu burinzi bw'ikirere bumwe buteretswe ku kibuga cy'indege, ubundi bushyizwe ku kigo cya gisirikare cy'abarundi FDMB ruguru gato y'ikibuga cy'indege, ubundi buri rwagati mu mujyi wa Baraka. Abaturage bari n'umufiteho nimero yabo bahamagara babaze ngo icyo kintu muri kubona mu haruguru y'isangano ry'imihanda cyitwa ngo iki. Bamwe bakubwira bati tukona tutazi icyo ari cyo, gusa kirakomeye cyane, ni ikintu gikomeye cya gisirikare. Yego niko kimeze, gifitemo uburyo bwo kurasa mu kirere bujya kumanura icyo wavuga ko ari drone, bavuga ko zaba zibasiriye ako karere. Ubushobozi bwa FARDC n'abasirikare benshi bazanwe bugiye kuzana imbaraga zihariye cyane. Witwa Save Wembi yagize ati saa 11:30 tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi hoherejwe ingabo nyinshi za FARDC, abasirikare b'abarundi n'abarwanyi Wazalendo n'abacancuro bake muri Baraka. Bamwe bajyanwa mu gace ka Nakiele, bose bafite intego imwe, kugarura ubuyobozi bwa Congo mu gace ka Point Zéro ndetse na Minembwe. N'amagambo yanditswe n'umunyamakuru wa Save Wembi ukunze kuvuga ku makuru y'impande zose, cyane cyane ku rwego rwa 23. Aremeza ko bamenye amakuru ko M23 igiye gutangira kwatakwa nyuma ko abasirikare bagejejwe muri Baraka bakavanwa muri Baraka bakerekezwa na Nakiele. Nakiele na gace kari mu majyepfo ashyirwa aburasirazuba bwa gace ka Gakenge ubugana Minembwe. Abasirikare basa nk'ari gutuka mu gace k'ingenzi cyane bagiye kuzana renfort yo guhangana na M23. Point Zéro Minembwe bigomba kugarurwa ku cyiza n'ikibi, niko FARDC ivuga. Gusa ariko wabonye deployment yakozwe na M23 muri karere, bivuga ko ngo ari nabyo byaba byanatumye ahubwo FARDC ibona neza ko ibyo iri gukina nabyo bugitana bizi, mwese bari gukina n'umuriro bawitanga ngo utuntu tw'udushashi turaho ngaho, umbi ni ikibatsi. Wabonye M23 manuye batterie zirenze enye zinyuze mu gice cya Musonjo, maze babona neza ko nta kabuza Baraka irafatwa. Fizi bagakomeza berekeza muri Kalemi, n'abahise bazana abasirikari babo benshi kugira ngo bakore icyo twakita guhangana n'igitsinda rya M23, watazagira icyo babura, bavuga ko banze kohereza abasirikari b'ingenzi. Ikindi kandi nabo bakaba bakomeje kuvuga yuko kuba bari gutakaza uduce turiya ari ikintu kibabaje cyane. Ikindi cyasembiye Congo urwego rutangaje n'ukuntu M23 yatangiye gucamo territoire uduce, ari nabyo bamwe batangiye kuvuga ko yari balkanisation ntakumirwa cyangwa se ntasubirwaho. Nimba M23 ifashe territoire ya Fizi ikayigabamo ibice bibiri, akabamo territoire imisozi miremire ya Minembwe, hakamo nyine n'agace gasigabwa ka Fizi. Ibyo njye kugaragaza neza cyane cyane ko FARDC iri kwimurwa mu duce nka Minembwe. Bacyana kare bavugaga ko Minembwe igomba kwigenga cyangwa se igomba kuba territoire ukwayo ituwe n'abanyamurenge. Kwa byakozwe rero na M23 ngo ntago ari ibintu byabagwiririye byaje nk'impanuka, ni ibintu byapanzwe. Rero FARDC igomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo iyi M23 ivane muri ako gace, basubize ubutegetsi bwa leta, ibintu biteye byazamba. Gusa kibazwa ikibazo kimwe gusa, koko FARDC izi imbaraga zizanywe zavana M23 muri Point Zéro Minembwe, maze bagende bongere besta ubutegetsi bwa leta muri turaduce. N'ubundi nkwa kundi nyine abasirikari cyangwa se igisirikare cya Congo kiba kidashaka kugira ngo abaturage bagihagurukire, cyangwa se arimo guhangana hagati y'abaturage n'urwego rw'umutekano, gusebywa, kwamaganwa ko nta kintu bashoboye, kugira ngo bazane abasirikari bugufa ngaho, ariko atiteguye guhita barwana na M23 muri Minembwe, Point Zéro n'ibindi bice bitandukanye. Mbizi neza imisi niza bitubwira. Gusa Nakiele na Point Zéro n'uduce tubiri tw'ingenzi cyane ntara Kivu Amajyepfo, rero neza misozi miremire ya Fizi mu karere ka Itombwe, niho utwo duce duherereye, naho rero bashaka gukora ibishoboka byose ngo bahigarurire.
hanyuma abasivili bamwe bahunga imirwano iri kuba hagati y'uduce twegereye Point Zéro, bamwe bagahungira mu midugudu hakikije cyane cyane mu gace ka Nakere, Kanguli ndetse na Kilumbu. Nakubona ko Point Zéro yo iri kuba isibatanyiro, nubwo urugamba rwa Point Zéro M23 itari kurutangaza, FARDC nayo ntirutangaze. Bakuva ku itariki 11 ibitero biri kugenda biba giturumbuko bikabwa ku ruhande rumwe n'urundi. Gusa FARDC yo ngo kuri ubu ngubu amakuru yayo ntago azongera gupfa kugaragara, agaragajwe n'abasirikare nyuma kubuzwa n'itangazo rya Etat Major babwira yuko batagomba gutangaza amakuru yo ku mirongo y'imbere ku gamba no gukoresha telefone. M23 ni bisanzwe ka kenshi batangaza agace gusa ariko kamaze gufatwa, hano batangaza igikorwa nyirizina bakoze. Mu gihe rero nta kirakorwa, bisa naho nta makuru yandi yo ku rugamba ashobora kuboneka. Yitwa Maître Nyarugabo Moise, waravuga ko yageze kuri Point Zéro nko kugaragaza neza ko Point Zéro ni mu bugenzuzi bwa FCM twirwaneho apana FARDC ngo yimaze iminsi bitangazwa. Ati ese byari bishoboka ko nasura Point Zéro niba yari kiri mu buyobozi bwa FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo, pigatana FDL n'abacancuru, niko yanditse ku rukuta rwa X. Ati birahagije ku binyoma no kubeshya, biranahagije. Ubwo amahirwe umwijima ntuzahoraho iteka ryose, dore Point Zéro izwi cyane. Ati Point Zéro nayigezemo. Ati amashusho ari kuri iyi nyandiko araguha igisubizo cy'ikibazo cy'ugenzura aka gace n'amakuru y'impimbano akomeje gukwirakwira. Ninde wasize amasasu menshi hano? Mubisuzume ku bwanyu. Uyu ni Bwana Munyarugabo Moise avuga yuko abantu bakwiriye gusuzuma neza ninde ugenzura Point Zéro, mu gihe amakuru amwe bamwe bavuga ko nyine Point Zéro itafashwe. Ati ahandi ni hehe? None ubwo ngubwo nari kwasura FARDC igihari. Ni make kuri we ntago zari gukunda asura Point Zéro, FARDC ikigenzura Point Zéro, ndetse ngo ntibizari gushoboka kira Abarundi, FDLR ndetse n'abacanshuro. Bigarukiriye ku gihugu gisanzwe gifasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri no rugamba ni Uburundi bwa Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Minsi mikishize ni ibiri basuwe na minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cy'u Burusiya yitwa Sergei Lavrov, asura iki gihugu cy'u Burundi maze aganira n'iki gihugu. Muzo baganiye kuri byinshi, ariko baza kuganira ku bintu bibiri by'ingenzi. Baganiye ku mutekano muri Afrika, ariko banaganira kuri Congo nyirizina n'asazuba bwa Congo, aho Lavrov Sergei yatunze agatoki Ukraine kuba ari itera inkunga M23 gukomeza gukora ibitero ku butaka bwa Congo. Hanyuma babwira Uburundi ko agomba gukomeza gufasha Congo wagatsinda intambara. Hari amakuru amwe yagiye hanze avuga ko Uburundi bwemerewe indege ebyiri, bwo bavuga ko nka kontineri enye zuzuye ibikoresho bya gisirikare bitutse mu gihugu cy'u Burusiya. Ibikoresho bigizwe na za drone, imbunda zirasamunira ndende izo twita za artillery, ndetse n'uburinzi bw'ikirere buzashyirwa i Bujumbura. Akora kemeza yuko nubwo bitigeze bivuga mu mazina ibizazanwa, Burundi bwiteguye kuzikoresha cyane cyane mu gutanga isomo cyangwa se mu gufasha Congo guhangana n'ibitero bikomeye cyane tuga kuri 23 batazira u Rwanda. Abarundi na Congo bumva ibintu kimwe, ndetse ubu n'Uburusiya batangiye kumva ibintu kimwe no kuvuga yuko umwanzi ari uri gutera umutekano muke muri kano karere. Abarundi bamwita u Rwanda, Congo ikamwita u Rwanda. Uburusiya cyakora bwirinze kuvuga u Rwanda mu izina, bavuga M23 ngo n'abanyamahanga bayitera inkunga, muri bo akaba arimo n'abanya-Ukraine. Gusa Ukraine yaje guhakana ayo makuru, nubwo Abarusiya bavuga ko ibyo bavuze babizi neza ko bafite ubutasi bwabo bukora akazi. Ko Burundi bwahabwa ibindi bikoresho by'imisada cyangwa se by'inyongera mirongo y'imbere ku rugamba, mwasobanura neza cyane ko bishobora guhita bizana impinduka cyane kuri terrain. Na nyuma yuko bari bamaze igihe kinini bahabwa imyitozo n'Abarundi n'Abarusiya mu kurwanisha intwaro zidasanzwe. Izo bigishijwe rero ngo nizo bagiye guhabwa kugira ngo zikoreshwe cyane cyane muri za operation bajya bakora zifitiye inyungu Uburundi, zifitiye inyungu inshuti z'Abarusiya n'Abarusiya ubwabo. Ibyo bikoresho bigere bikaba bishobora kuba birimo iyo twakita imbunda zirasakunira ndende zibikora ubutasi n'ibindi. Kugeza ubwo bizaba byabonetse tuzagenda tumenya ngo amazina yabyo nayahe. Gusa iki ngiki ngo nikigomba kwitegwa na benshi ko ubungubu Uburundi bugiye guhita bunyuzwamo ibikoresho byose bya guhabwa Congo direct. Hari impamvu leta y'Uburusiya ikorana na Congo direct, nuko ngo Amerika isa n'iyabyitambitsemo kenya n'amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko kuba Uburundi buri muri Congo ibyo bwabyo birumvikana ko Amerika izi neza ko n'Uburusiya nabwo buri muri Congo. Ubwo yini ngo ni kimwe ku kindi, ubumwe ku wundi. Tureba da. Hanyuma yitwa Colonel Nanga arashinjwa
byinshi cyane we na Joseph Kabila Kabange. Uti biki? Nk'uko byanditswe, ibibazo bijyanye n'imitunganyirize n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bagaragaza ko M23 iri gukora ibikorwa bitandukanye cyane byo gushaka kwigarurira ubutaka bwa Congo. Nk'uko raporo imwe ibivuga, Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga uwoza ari perezida wa komisiyo yigenga y'amatora muri Congo Seni bakomeje kubura itsinda muri politiki. Amakuru agaragaza kandi ko abayobozi ba gisirikare na politiki ba F23 bakomeje guhabwa amabwiriza n'inkunga na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Burya ngo niwe batanga amakuru amabwiriza byose muri M23. Niko ikintu kwitwa Gitotete cyanditse, ariko niko izi impuguke za Loni zanditse muri raporo yabo. Uretse ibingibi, raporo y'itsinda ry'impuguke igaragaza ko amakimbirane hagati y'amashami ya politiki nka gisirikare ya M23 yakomeje kubaho mu gihe muri uyu mutwe wa politiki mu ntara ukorera mu ntara nyeza kiba mu Rwanda kiba amajyepfo n'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Amakuru akemeza ko ubundi hari igihe habaho gutumvikana hagati y'igisirikare na politiki za F23. Ibyo ntabwo bwa mbere byumvisha bivuga ko muri 23 arimo kutumvikana. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni irasobanura igira iti, nubwo abanyapolitike bakomeye nka Bwana Nanga na Bwana Kabila bari bafite intego yo gufata ubutegetsi Kinshasa, abayobozi benshi ba M23 banze kwitabira ibikorwa bya gisirikare byose uretse ibigwanirwa mu Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru gusa. Abayobozi bakuru ba M23 nabo batonganye ku bijyanye no kubona no gukwirakwiza umutungo. Hari amakuru avuga ko hari ibirego bijyanye no guha agaciro abayobozi n'abarwanyi b'Abatutsi ngabandi ntibahabwa agaciro. Niki raporo ivuga ngo muri 23 n'ubundi by'amoko ngo birimo gukora cyane, ngo bamwe bagahabwa agaciro abandi ntibagahabwe. Hanyuma abananga na Kabila bakifuza kugera Kinshasa, abandi bati oya twaje kurukura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ibi ntago bitureba. Kaboneka ngo kutumvikana. Bakomeza bagira bati nk'uko inyandiko imwe ibivuga, ingabo za F23 zibarirwa mu barwanyi bajya ku 30, nk'uko bigarukwaho ngo ikaba igizwe rero n'abahoze ari abasirikari bo muri CNDP ndetse n'abahoze abarwanyi b'M23 mu minsi yashize imbere ya 2013. Hanyuma raporo nayo igaragaza ko uturere twigaruriwe na F23 twagabanijwemo zone de défense eshatu ziyobowe na General Bedouin Ngaluye uyoboye akarere ka mbere akuyemo uturere twa Nyiragongo, Rucuru na Rubero. Brigadier General Justin Gacheli Musanga akaba ari murumuna wa Lasso Musanga uyoboye akarere kabiri ka gisirikari harimo Masisi na Walikale, ndetse na General Innocent uyoboye ikindi gice nyirizina. Rero raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yongera yigira iti, abarimo kandi ibihumbi by'abaherutse kwinjizwa mu gisirikare baturutse muri FARDC, polisi y'igihugu PNC na Wazalendo bari barafashwe cyangwa se baritanze nyuma yo kugwa kwa Goma, hamwe n'abasirikari bo mu nzego zibanze n'imitwe mishya ya polisi yashyizweho nk'uko babivuga. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yongeraho iti, aba barimo kandi ibihumbi by'abaherutse kwinjizwa mu gisirikare birumvikana bagomba gukomeza gukorana na M23 muri rusange. Ibyi raporo ivuga yo kurandirwa Loni ivuga ko FARDC ihanganye n'abantu batandukanye, ariko kanavuga ko M23 irimo ibitekerezo bitandukanye, bamwe bafasha kugera Kinshasa, abandi bashaka gukomeza kwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Garagaza neza cyane ko hari kwita cyane kuri iyi mikorere. Hanyuma umeze turebe ngo ni gute ibibazo buri ngiye makumyabiri bizarangira gute. TJ ati, banyakubahwa, mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bw'u Burundi kubera gutwakira neza nge n'intumwa zacu, bafite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi neza cyane, bifite icyo bisobanuye. Gusa nk'uko mugenzi wanjye akaba n'inshuti yanjye yabivuze, twagize inama nziza na perezida w'u Burundi Bwana Ndayishimiye. Muri iki gihe twagize isuzuma rusange ku bufatanye bwacu byatangiye kera cyane, kandi ubufatanye maze igihe gikomeye, igihe kinini. Iri ni ishingiro ryiza kuri ukongera imikoranire muri rusange. Uyu munsi twareze ibikorwa byacu hibandwa ku nshingano duhuriyeho mu nama
twagiranye hagati y'Uburusiya n'u Burundi hari mu mwaka wa 2023. Icyo gihe twe turi St Petersburg mu nama yahuzaga Uburusiya na Afurika, kandi nyuma yo kugira isuzuma yemeje ko ibintu vyariye twabigezeho, twateye intambwe ishimishije. Tugomba kwita ku bintu vyariye rero, bigomba kwibanda cyane cyane ku kwagura ubufatanye, gushimangira ubucuruzi n'ubukungu ndetse no gushora imari. Twaganiye kandi kuri zose imishinga myinshi yihariye. Amasosiyete yo mu Burusiya yiteguye gukorana n'u Burundi cyane cyane mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi n'ingufu za nucleaire. Kugera kuri izi ngufu za nucleaire bisaba abakozi babizobereye. Inshuti zacu rero bashishikajwe no gukoresha uruganda ruto rwa nucleaire rutanga amashanyarazi. Turahari. Rosatom y'Abarusiya yamaze gusinya amasezerano yayo, inyandiko yibanze na bagenzi bacu, ari nazo bigize ishingiro ry'iyi mikoranire. Yego kandi ni byiza cyane kwishimira iterambere rigaragara muri iki gihe. Mu myaka ya vuba hanga ubufatanye mu rwego rw'ubutabazi cyane mu buvuzi, kurwanya indwara zandura ziteje akaga bwaragaragaye. Inzobere zacu zikorera hano mu Burundi. Hari ikigo gihuriweho hano, kandi ni ikihe? Ndizera ko bigira uruhare ahubwo mu kugenzura indwara zitera ibyorezo, umutekano w'ubuzima w'abaturage b'Abarundi mu gihugu ndetse no mu karere muri rusange. Twanavuze kandi ku mikoranire inyuze mu mirimo hagati yacu bijyanye n'ikigo cyo gukumira no gutabara mu gihe cy'ibiza gikorera no mu Burundi. Ahantu runaka bizaba kandi umusanzu mu gushimangira ufatanye mu gihe tuzaba dukomeje, kandi inyungu zizongera zigaragare n'ubuhahirane mu burezi n'ahandi. Turimo gusaba kandi n'inshuti zacu kongera umubare wa buruse ku Barundi hano bakajya kwiga mu Burusiya. Kandi mu gihe cy'imishyikirano ku rwego twakomeje na minisitiri ngana na misubanye n'amahanga, nk'uko twe twabikoze mu kuboza IKI igihe twageraga nanone ihuriro ry'ubufatanye na Afurika. Twari twemeranije gukomeza inama zacu, ibiganiro zacu mu gihe twavugaga ko dushaka ko bazadusura hari i Moscow. Bwana Bizimana yaradusuye rero. Ndizera ko yahisemo kuvugana natwe cyane. Ku rwego rero mpuzamahanga dufite ibitekerezo bisa kuri iki kibazo gihari, ibibazo by'ingenzi cyane cyane. Turimo kugira ngo dufashe cyane cyane ko demokarasi ijya mbere, ku buryo buri gihugu cyose kigendera ku mategeko y'umuryango w'abibumbye, atari mu buryo bihitiyemo, ahubwo mu buryo bugenwa. Mbere ya byose hagomba kumvwa ko ubutegetsi bugomba kubahwa kandi ntibivange mu bibazo by'imbere mu bihugu. Turashimangira akamaro k'inyungu gukorana na Afurika mu bijyanye no kugarura amahoro n'umutekano. Afurika ifite umwanya uhuriweho, bya bigaragara mu nyandiko zanjye nabyo. Kuba kandi dushyigikira umwanya wo kuba Afurika yagira ubunyamuryango mu gashami gashinzwe umutekano ku isi. Tubona ko ari ingenzi cyane, kandi igihe kirageze kugira ngo amakosa akosorwa, ibihugu bya Afurika rwose byitabweho nk'ibindi, nabyo bigira uruhare cyane cyane mu guharanira ko amahoro aboneka, bakagira abahagarariye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Nk'uko bimeze rero n'amajyepfo ya Aziya na Amerika bagomba kuzanwa. Twemera byimaze ko uburengerazuba bw'isi budashobora gusa aribwo kuyobora umutekano ku isi. Bimaze kuba ingenzi, biranagaragara cyane ibimenyetso zose muri iyi ngingo. Turashimira inshuti zacu z'Abarundi ndetse ubufatanyabikorwa bwacu mu muryango w'abibumbye. Nanone buri gihe dushyigikira umwanya w'Uburundi mu nama njyanama y'umutekano no mu nama yaguye no mu zindi nzego. Twemeranije gufatanya nanone no gukomeza urwego rw'umuryango w'abibumbye ku isi. Dukurikije umwanya wa perezida uriho ubu mu Burundi, twaganiriye ku muryango w'ubumwe bwa Afurika ko ushobora kugirana umubano mwiza mu bijyanye no kwishyira ukizana kw'Abanyafurika no gusubukura gahunda y'inama z'uru hagati y'Uburusiya ndetse n'ubumwe bwa Afurika. Tuzakomeza gukora ibi ngibi. Birumvikana ko rero iyo tuvuze kuri Afurika tugomba kwitanga cyane ku ngingo ijyanye n'amakimbirane ndetse n'ibibazo by'amakimbirane aba ku mugabane wa Afurika. Yewe nubwo Uburundi buri gufasha Province ya Congo mu burasirazuba ndetse yewe no mu karere ka BRICS barahari, mu karere k'ibiyaga bigari, dufite icyo duhuriyeho n'igitekerezo cy'uko ibibazo bya Afurika bigomba gukemurwa n'Abanyafurika ubwabo. Ibi nanone bivugwa neza uyu munsi na perezida w'u Burundi
twebwe rero dusangiye iyi ngingo. Twizera ko kugera ku mbaraga ziturutse hanze ngo zikemure ibibazo byanyu birakomeye cyane, kandi bishobora kuzana ahubwo ibi bibazo zo kurusha kuzana ibisubizo. Twabaha ingero zimwe na zimwe zo kwivanga gukabije ku bibazo byo muri Afurika, kwitegereza ibya Afurika mubare, kandi turebera hamwe ibibaira muri Afurika, muri Repubulika Iharanira Congo. Guverinoma yemeye ya Province ya Congo irimo guhangana n'ibitero bikomeye cyangwa se urugomo baterwa na M23 ifashwa n'abanyamahanga, harimo n'abanya-Ukraine. Turabizi rwose, inshuti zacu nazo zirabizi, kandi muri rusange hari abanyakirone benshi cyane. Mubare munini w'amakimbirane muri Afurika bagerageza kuyivangamo, baza guhangana na za leta zihari kugira ngo bashyire ubutegetsi bwemewe n'amategeko bwabo, kugira ngo kuri iyo ngingo bigaragaze n'abantu bashakira icyiza Afurika. Icyo cyo cyose nuko babikora kuzanira ibibazo gusa ibihugu by'inshuti z'Uburusiya, nta kindi kibatera. Bakoreshwa kugira ngo babangamire Abarusiya. Birumvikana ko twaganiriye ku byerekeye Ukraine, ngiye twamenyesha inshuti zacu ibishya, iterambere rikomeje kubera muri kara karere. Ibyo Perezida Putin yagiye abikora kenshi agasobanura ibihari, byanashyizwe mu magambo ye, ndetse muri misebanye n'amahanga mu mwaka wa 2024 yangiye kugarukaho. Rero twe tukumwe n'u Burundi cyane cyane katubashimira Abarundi kubera gusobanukirwa impamvu nyamukuru y'iki kibazo, ndetse n'umwanya Burundi bahagararaho umuryango w'abibumbye bakamagana ibyemezo byafatiwe Uburusiya. Ibyo bibazo byazamuwe n'abafatanyabikorwa ba Ukraine ndetse n'ubutegetsi bwa Kiev bwabo. Birumvikana nk'uko bizavuzwe, gusa twaganiriye ku bijyanye no kwitegura icyiciro cya gatatu cy'inama y'abakuru b'ibihugu b'Afurika bazaganira n'Uburusiya. Rero nk'umuyobozi uhagarariye Afurika yunze ubumwe twamutumiye. Inyandiko riri gutegurwa neza, kandi turimo kwagura ubufatanye bukomeye cyane umubano wacu hagati yacu na Afurika, haba mu rwego rw'ubukungu, ishoramari, ikoranabuhanga, ubwenge bw'ubukorano, ingufu za kirimbuzi, ubuhinzi, n'izindi ngufu. Byose twabiganiriye kandi tuzongera tubiganireho. Iyo tegura gahunda rero ibikorwa biyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Reka twizere ko neza ko hari ingamba 20 zizatabwaho zatwize mu mwaka wa 2033, aho intego izaza ari uko Afurika igomba kuzikemura ibibazo byayo kandi bigashyigikirwa muri ubwo buryo. Ayo n'amagambo ya Sergei Lavrov yavugiye mu Burundi, ndetse agashinja Ukraine kwibasira Congo bafasha M23. Rugamba ruracyari. Inkuru mbi ku Rwanda kubwo kubura inshuti yarwo inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lindsey Graham, umwe mu basenateri b'Abarepublika bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'inshuti ikomeye y'u Rwanda. Yapfuye afite imyaka 71 azize uburwayi bwaje butunguranye kandi bwamufashe igihe gito nk'uko byatangajwe n'ibiroze. Muri make ntabwo yigeze arwanira mu bitaro ngo arembe, ahubwo byabaye uburwayi bw'ikubaga hupspa ahita apfa. Graham yaramaze igihe kirekire ahagarariye leta ya South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, Senate, muri Senate. Kuva mu mwaka wa 2003 yarazwi cyane mu bya politiki by'umwihariko kujyanye n'umutekano, politiki mpuzamahanga, ndetse n'imikoranire hagati y'impande zitandukanye.